Kairetu kega kurigana no ni kurigana situation ya mucidi ari njega muno no ara tutangithie na ku muno situation ya mucidi ari njega koguo ni ndaugaga atiri angikowo niguo kuhana na ndirikana ka mundu ingihitia ngie mundu nie ngie mwana ndi haha haitu kungicoka guthie atia ruo yambia kunikatira ri hindi ndamenyire uyu mutu amenitega ni ndamenyire ndigucoka gwitu thie kagira mwana ku Ndiye tole modo de na ihu. Asa. Okay. So kwa hivyo wewe ulikuwa sure wakati ulimwona you didn't have doubts? No. Hata nilimwambia wacha tu tuanze life. Na tukaanza. Ulikuwa sasa ulikuwa unafanya kazi na kuja kula hapo? Jioni sapa ningekula hapo naenda tukula. Na kionia murata we ukagonia mutumia na ndiri ndirathi gwake. Ukaambia rafiki kuja nikuonyesha bibi. Na bado hata na ndio ndathire ile siku na kwali kiroko kimwe Saturday. Ndathi gwake ri bedroom yake aina ka bedroom ndari muhuthu. Ilikuwa ka bedroom yake kari na igoti. No kari na mbeca itari ndona like ni kairitu gagicagi gatire kona mbeca ta icio. Ciari cigana? Ciari mbeca ciohetwo ngiri nyingi weka huba akinjira atiriri na wanaga kindu ri ugokaga ukarutaga ha imagine ulimuonyesha pesa hadi umire hutetie ulikuwa unajiwekea savings kwa nyumba nilikuwa nafanya kibarua hapa Ngara so unajua ukilipwa every day every day na wanalipwa cash kwa hivyo unaweka kwa nyumba hakukuwa na M-Pesa kulikuwa na M-Pesa lakini majority of us tulikuwa bado tuko chini yes so unajiwekea tu so zilikuwa tu hapo kwa nyumba. So uli trust to next step kama ukiwaipata shida. Unajua nilikuwa nimeona aje huyu msichana hakuna haja kukue na madharau na kubuild trust nimweke tu free. Anaweza fanya chenye anaweza taka hapa nikimwacha anaweza pumzika aoshe nyumba aende shughuli zake arudi I feel too free. Juu mimi natoka mapema narudi usiku. So akifeel comfortable. So ulimpea funguo? Tayari alikuwa na ufunguo. Wewe mwake ikirio guo na pesa ciake ndio mire hutete kulingana na discipline. So eventually mkaanza kuishi pamoja. Yeah, tukaanza tu hivyo. Mtabarikiwa na baraka za Mungu za watoto. Tulikaa 6 months. Ginya mami akiajia kujuria we ndukanywe dawa icio. Shirini alikuwa nataka upate mtoto. Angikono akigwa mamu ni ngwisia nioi ando ni magaga. Uliona wazazi wako walijua? Yeah, ni twathi. Ulienda? Immediately. At least ukukaa kama vijana. Yeah. And so mamu niguaga handu magaga ciana mahika no ni araigwa nie ndina mundu no tie ndiragia ihu kari kihuthagira ndukambia usianza kutumia kwanza afadhali kama uko na mtoto hapa pengine utapanga so after 6 months ukapata mimba okay niko kimenya kai nikwaria twathia kanitha guku JCC ino yari Ngara yari kana yes wakati ilikuwa Ngara agithie wira ri tondu ni ndendaga gutwarwo out muno no mari maundu utari wona yes wigagicagi we very naive and very innocent koguo ni ndoragia Sunday gakinya rithie kanitha nigetha ndwarwo out mlikuwa mnaenda out on Sunday at least a few hours mna change environment tondu we ni arutaga wira Sunday ugo niguo gwathire wow from there the rest is history yes na watoto sasa ni wangapi saizi ni atatu na ni andu anene tondu first born form 3 second born arathi grade 10 uwe grade 9 wa mwisho grade 6 au ni watu wa no ni andu anene ni watu wakubwa wonderful right wewe wakambe TV twathi na kumenyana na couple no twira thini wa studio na nituko ni horo wa thabari yao ya miambato mikurukiriro na muno makiria riria andwari ya guthire murango wakwa tondu guti mundu koragwo eregereire makoretwo makithie nondu cio na njira itari atia na ririkana tukithiaga na mbere gumenyithie ciigie Zahara Real Estate aria mena ofa njega muno ya mugunda prime
kuria Kithioko thini wa Zahara Zuri Gardens phase 3 na thogora wa ciringi 180 mita 100 kuma Ramini na ni kurigania na shopping center kundu kwega ungirima ungiaka na ningi mena broti ingi kuria mwena wa Malaka Ngudo Road icio ni cia 50 by 100 na irendio ciringi 595 kuria na urihe ciothe icio ciothe na ucoke kana urihe deposit ya 100 nigetha irie gutigara urihe gwa kahinda ka mieri 6 na ni mugukiguithaniria na ni undu ohoro makiria mahurire na namba eno 0716 664455 0716 664455 na uchere wa afisi yao kuria Kamakis Green Sport Towers 7th floor office number F7 ni Zahara Real Estate makiuga turi ehokeku. Tugethi na mbere tunazungumza na couple yetu ya siku ya leo na at this point now kwenda tukinye sasa of course the ups and downs na ulikuwa umeniambia ulikuwa na biashara kule Nigikomba. Ulikuwa unaendea samaki. So 2021 ikafika. You are akuona suspect anything. Ni wa corona thina wa mwire before that. Nothing. Na kwenu maybe kuna history ya breast nothing. So ulikuwa unasema tu utaenda ukipata pesa. Yes. We alafu sasa pesa nayo sikupata. So nilikuwa naenda Uganda. Yes, nilikuwa na pesa lakini ya kazi. Capital. Nduenda kwa capital ino umitware maundu magi tondu wira ni ukuhotoma na ni urarora uguo kona tondu nona ithuĩ twakirutaga turi ithueri mlikuwa mnafanya kazi pamoja ni ndu wakira you are fish yes okay ndu ndagira this one ni ekite wira ni athomeire maundu na stockkeeping koguo maundu make ndamenyaga ndungiywo ndungikate ndungite mbeca mbeca ciaku ciu cigukorwo cirio sawa no ukona ka profit kari urona no ukona ge sawa koguo ni hindi yo ri ndarwara ri ndathi na ndatiga guthi Uganda ngiuka ngianjiria treatment immediately utaenda ni guthi thibitari ni ndathira riu ngiko kurigana na ndakwite mwirori ndwathikiririe no kona kengoririkanie ni wathi ndathi Uganda ndaigua ngithi kuma rori ri ngigua njegeke ni atuika tight ngigua ni igua karuo kari very sharp extremely sharp yes ngithie gukoma no ndakomire na wasiwasi kiroko ndokira ngithi ngirodi ngari yakwa na ngiuka Nairobi ndoka Nairobi ni ndaiga thoko gitigaya muthenya ungi nigo ndathire Nairobi yes kwi ndagitari akinduma Nairobi hospital after 3 days diagnosed they confirmed there and then yes. ni breast cancer yes kwanza ni ndagitari ajiria hau ino ni cancer wa ilikuwa stage 3 yes okay na ulimpigia yes there and then nataka kukufa dramatic match kwani mutigire utona twakwa gutigira riu ni ukahikania ndamuragia hofu yako kubwa ilikuwa kama tawa watoto wateswe like Nabotige nirathie muno. Pole sana, I know itithekagwo but atumia akili citu nitengeraga. Wakati alikupigia hiyo simu, what ni nini ilikuja kwa akili yako? Aliniambia amesikia uchungu kwa hiyo matiti. Nikamwambia kujini tu kwanza. Okay. Sasa ulikuwa Kenya hiyo time. Yeye alikuwa anaendeanga, mimi niko kwa ground. So akaleta mzigo, nikamwambia basi fanya hivi, hebu tafuta booking ya daktari, na akatafuta daktari fulani huko Nairobi Hospital because they are usually booked. Yes. Na huyo ukimbook, what happens, they are very specific. They'll take your case serious because umeenda kwake kwa ofisi specific. Na akaenda, sisi tukaendelea na kazi kuuza, na akarudi na results. Unajua hizo results vile anakuja naye vile unajua, anakuja kama ni kama mbaba mikono juu kwa kichwa. Akaniambia hii ndio results, hivi kumetokea hivi. Nikamwambia relax, just take your time, relax. Tukaongea, tukaanza sasa, ikabidi hata mimi sasa niichukue kama mimi ndio umegonjeka. Yes, nikatulia, nikafikiria, nikaanza kumuongelesha. Kumuongelesha, now you see you cannot blame anyone that true. This one just came into your body. So let us take it upon ourselves to fight. Tukiwa wawili. And then usianze kujirudia ati kitu nimetoa wapi.
Ni kama tu vile unaweza pata accident and you find yourself in the hospital. You let the doctors treat you. Sisi tujipeleke kwa madaktari. Tukaanza process. Ukaanza safari. But because tulikuwa na capital, tulikuwa tunaendea. Sasa unajua unatumia hiyo uko nayo. So that we don't waste any time. So ilikuwa urgent, a matter of urgency sasa. Once kwanza inakuanga hivi cancer, what happens? Once now psychologically inakuwa triggered in the mind. Yes. Sijika hizo hormones, hizo cells huwa zinaendanga zikianza kulipuka. That's what happens. So daktari wakati advice, we can start immediately. Sasa kenyo unaambiwa anza immediately ni nini Wairimu? Ni kemo kana ndio nyambia gutinio nyondo. They had suggested. Yes. Okay. Ndio tena gutinio nyondo ri. Ndiare ilikuwa nifanye ndarijike na ihenya. Okay. Otoria kwa hoteka. Tondu ndagitari ucio na ndahuthagia. Tondu anjirire ndiare ginya kadi ya NHIF. Yeah. Ndio ndagitari ucio ndahuthagia njiraga 2 months nderago igwika 2 months nigethe hote kuruta wira. Ndariha wa register. No nderirwo 2 months might be too late. Imagine yokero huo. Too late meaning itakuwa imesonga sana, imespread sana. Yes. So leo ni dabeje tu kutio ndikika. Hebu niseme kitu hapo. Unaona hapo vile alienda Nairobi hospital, there are some samples they took from that breast. Yes. Hizo cells, what happens when they are pricked ama wakiguza hivi, zinaanzanga ni kama zinaendanga haywire, zinaharibika sana. That's why the doctor alikuwa anamwambia you need to respond very fast. Immediately. Zikidungwa. Yes. So that's the steps now we had to take. Okay. So immediately giethana na gitari. Ngiona riu no ngirihire cash na njike ati noguo niguo nyindekire. Ya githi gitinio nyondo. Ndatinio nyondo gufuatirira ni kimo. After a month thako ni ndahonire na ihenya. No atinirio? Yes. Sorry to yari yamo ni memo noriko. No. This is the right side. Yes. Okay. Riu ni atinio. Riu hano ambia kugia na denial. So then there's a scar ko ni kuhonia. Ndio rahonia wina wambia kugia na ruo. Plus niona riu shape ya mwiri niona ni ambia guthuka. Of course. No riu ni ucio ndwakiri uhoro bata ni nguhona tondu ni ndabite ngero ni nguhona oni makwirite yatinio ni at least ni majire ni maruta kila kitu. Okay. We managed to get everything out, the cells, everything completely. Yes. Okay. Ugo niguo ni majire koguo ni ndamenyire ha ni nguhona koguo ni majira ni kimo ndathire kimo na ngoro emwe ndi mukeni. Yes. Gifight gika 8 kimos. Riu ha niho hari kizungu mkuti. Nona riu nduri na nyondo again no njiriria kuu kuhana undu ungi tondu njuri ni itika yothe kabisa. Ni itika yothe njwiri ndwara ni cianjia kubutha kuhana buraki no ambiriria riu kugia na mwiri ungi like nona mwiri uyu wakwa ni ndwari munene muno. In fact ndirageria ngira kumaidea wanyonete ari munene muno. Nyurathie kidogo tondu ngi rathie kikaga atia ndawa homonire nyingi muno ndaheagwo ri ni rathi cinyihite tondu rathi ngirikagia na ndawa ingi riu hari kathaa ndikitie no thu ni ndirathi na mbere na ingi. Okay. Koguo mwiri ugathi uguo gathuka ukaga shape ukaya hau niho kwimena gukaga. Oi, kitombe tuikirie tugicokerie tukaria at what point mliambia watoto sababu pia lazima waambiwe biashara pia sababu can imagine sasa lazima umwangalie na sasa biashara mnafanya pamoja ni isimame, pesa nayo mtatoa wapi? Kwanza tutarudi mweru wa Kameme TV twathi na bena kwaraniria na mundu gwitwa Wairimu na muthiri wake twari horo wa thabari ya miambato na miturire ya muturire, and that is the life we are facing right now. Ni mwajagia wega na mundu mwina good times wira ni muraruta wega woka kiundu gikamuhura, but you see mutiguthira because maundu makoraga andu no uria mukuruga hamwe ni kumataga muno makiria. Twambe tuikirie tugucokereria na ndereti ndukae guthii haraya ni twacokerio thwa kaida gatakiri kuraihu.
TV. Gatano tariki 8 mweri wa kanana, kambuni ya Pwani Oil ni igacera matura ma Kajuko, Gicahomi, Gathegi, Kiandiga, mwena wa Githunguri kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira ya gukama ugitumira Sawa Milking Jelly, maguta maria makoragwo mari soft, magatigirira ati ng'ombe yaku ni irakamika na njira njega o ati ndingehitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wona uria maguta ma Sawa Milking Jelly mokite gukuguna urimi-ini waku. Ni Friday tariki 8 mweri wa kanana, kuria Kajuko, Gicahomi, Gathegi na Kiandiga. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Zahara Real Estate marakwira mwaka uyu ndugathire utari na handu ngita haku tondu wina ciringi 180 cash wina broti very prime mwena wa Kithioko thiini wa Zahara Zuri Gardens Phase 3 iria cie mita 100 tu kuma Thika Garissa Highway na kurigania na shopping center. Wihike wigire broti Kithioko Zahara Zuri Gardens Phase 3 na ciringi 180 cash, ningi no urihio kahora kahora. Ningi mena broti ingi mwena wa Malaka Ngundo Road na thogora wa 595 wagura cash. Ohoro makiria na kubook site visit hura 0716664455 na oshera wa Vicine Kamakis Greensport Towers 7th floor office F7. Zahara Real Estate turiehokeku. Kiumia giki tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyaniria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩ ta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akwĩyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Twacokereria ha thiini wa Kameme TV ngatho ni uraturorera haria hothe uri. Tabarĩra ni yahumuka tugithi na mbere na kunyitanira nawe na ngatho wanyitanire ni thukuma tukiambiriirie na twina rugano turathi na mbere na guthikiriria oro kuma kuri mundu gwitwo Irimũ na muthuri wake uri makoretwo makirwa na kindu gigwitwo murimu wa breast cancer. Tondu riria cancer yoka muci kana ndwari yothe yoka thiini wa muci ndikoragwo ibara ya mundu umwe. Ni kuri uria murwaru no ona mundu, you can imagine where your partner ono cio ngi ni arwaraga na maundu makamba makarugama na ni mageretie muno makiria. Na thabari ya Irimũ ni koretwo very interesting kuo no nyende tuthi na bena kwaraniria nao nigetha tukimaigue muno makiria. No mbere ndaya gumenyithia horo wa kindu gigwitwo Sawa Milking Jelly tondu we muikari wa kuria amwena wa Kajuko, Giacumi, Gathegi na Kiandiga kuu ni mwena wa Githunguri. Kambuni ya Pwani Oil Refiner kambuni ya Pwani Oil ni magacera nigetha makorwo magikuonia uria ungikama ng'ombe ciaku na maguta ma Sawa Milking Jelly. Ni magoka makuonie njira njega ya gukama tondu maguta ma ni makoragwo mari mega kuri ng'ombe na kuri we murimi tondu moko maku ni mega tondu maguta ma ni soft mekumenyera moko maku mamenyerere nyondo cia ng'ombe yaku nigetha ikorwo ikurukiirio uria gukiagiriire. We murimi wa iria
weyumeria nigetha wone ora maguta ma Sour Milking Jelly mokite gukuguna we na urimi waku wa ng'ombe ciaku cia iria. Tonda kwira ni Jumaa ni ukite 8th of August kuria Kanjuku, Geshumi, Gathigi na Kindiga this coming Friday. Ndukanatigwo na thutha unyithane na timu ya Sour Milking Jelly kuma kuria mwena wa Pwani Oil. Ikono nyithane ndugutwanite na Wairimu ni amenywe na breast cancer, ni athie ni aba arutwo ya ni ajia kimo yake, na at this point watoto wanajua, watoto walijua immediately. Oh, muliwamenya I could dauma nigiumire thibitari ngerwo kiundu ngoka ngarira koguo warira no nginya mamenye to kwali March koguo 2021 yes na mari mahindio mari day school koguo ni mainukaga muthenya koguo ndathia ringi kukajikarite indo ku gathie bedroom yakwa ngajia kugabu. Ulikuwa wakati mgumu sana na riu andu makianjia riu guka kunyona andu aingi koguo no maraigua uria turaria ciana cia thiko ici ni njugi, they are very bright. Yeah. And so ngirikia tuge ni twarijiriria riu kimo ni ndarikia kimo ndareka ingi etagwo target therapy na riu haha niho ndina uria munene wanjiriirie wa ku strain financially. Ririkana riu uyu riu wira tutirathie sasa mwendi kazi atuendi turagithie wira na riu we ni mgonjwa na we ni primary caregiver na turutaga wira omwe. Okay, so koguo no nginya mbeca ici turagira ri nicio turagira nacio murigo nigetha tuke turehe thoko twendie. Koguo riu ni twamba twarugama tutirathie wira gutire mundu rathie wira no na no ora nitekera care most of the times visit cia thibitari ciothe maundu mothe niwe wi hau uguo hindi ndakoragwo very desperate kuigua tu mundu uranjira kaundu at least kuhe hope. Kwanza tuongee caregivers, sababu kuna watu wanasahaulika most of the time, huwa tunaangalia mgonjwa na hivyo ndio inafaa sababu wewe ndiye mgonjwa, lakini the emotional burden yenye inakuanga kwa caregiver, zile challenges ulikuwa nazo especially wewe mwenyewe zinafanana aje? Okay, mimi nili accept. Okay, this is my burden, hii ni mzigo wangu, lazima niibebe kidogo. Kitu ya kwanza watoto walikuwa wanashinda wakiniuliza baba, sasa itakuwaje? Lakini wakalisha chini waambia unaona vile mama ni mgonjwa. Ni kama tu wale watu wengine wanakuanga wagonjwa na wanaenda hospitali na wanatibiwa na wanarudi. Na tuna fight mpaka mama hapo. Ahoe. Ule msichana mkubwa anakuja anaona ananiongelesha mpaka machozi nataka kutoka, lakini na cool down. Ule second born the same. Kaboi kale kadogo kanakuja kaniuliza mama atarudi lini? Mama anakuja. Kuna wakati of course utaadmitiwa. Yes. Many times. Kama sasa akienda theater for example, anaweza kaa hata 3 weeks, 2 weeks, 1 week depending. So to vile nili accept every role ambayo ilikuwa inahitajika nafanya tu. Any challenge inakuja unang'ang'ana nayo kulingana na vile uwezo uko nayo saa hizo. For example, kuna time alikuwa ameenda vile alienda kukata matiti ya kwanza. Sasa itabidi nimpelekee chai, naamka mapema napika chai, napeleka na make sure watoto wameenda shule, narudi hivyo na make sure hata jioni kama itabidi nirudi huko tena. So wangoje watoke shule. Alafu niende nione mama hospitali. So ni vitu ambazo zinakujanga. It's like a package inakuanga. So you just carry the package. So basically your life stops na sasa inakuwa ni everything ni focus ni kwako. Ni focus kwake. Sasa amesema kabla ukatwe matiti ya venye ulikatwa ya kwanza, ya pili ilikatwa pia. So after ndalekia riu ndu twanjiriirie nginya kuhara na ndingira gwa target therapy. Riu target therapy niyo yari kizungumkuti tondu ndawa iyo yari na goro na nuona riu mwiri ni munene. Iyo thimagwo na kilo ciaku cia mwiri. Like the amount ile ngihuthira TV ndio nie ngihuthira tondu we munini. Riu ningiathire ngekirirwo ki amount ngarigwo nini aki ikuma kuna hindi iyo NHIF yari hagainya only for only sike na ni kama ngapi? 18. Oh no, so you have 12 more na dawa ni 100 plus itagwo Herceptin 100 plus nowe musie na ni ndi pesa. So the financial constraint. Yes. Haya plus
rĩu maũndũ kwĩna maũndũ nĩ tũtukanĩirwo rĩu nginya ndarona mathaa nginya magũthi gwetha wĩra. Mulichangisha? Yes, WhatsApp groups. My classmates Gĩtugĩ girls. Warĩ Gĩtugĩ. Ndarĩ Gĩtugĩ girls. Koguo classmates acio nĩ mauganaga makarehe mbeca makanjĩra. Family, they were so supportive. My mother, mom, yarokũrathima. My brothers, marĩ hau othe nginya ndĩna my sister. Umwe everyone nginya family ciao gũtirĩ mũndũ yes. Family ciao cousins. Line yo yothe marĩ mwena wakwa. Kaingĩ. Arĩngĩ marĩ mwena wakwa na even my cousins marĩ mwena wakwa. And so ndarĩ mũndũ nĩ ndaheagwo hope mũno nĩ andũ. Yes. There's no point to feel kuo peke yako. No henanirie. Rĩu ndaikara ndarĩkia target ndaikara 6 months. Ningĩ nwe ngĩkĩrwara. Ulijuaje hiyo ngine ni arwara? Ndaigire kabamp. Ya. Alafu ngĩthiĩ gĩcicio-inĩ kũrora ngĩona nipo nĩ retract. Okay. Tutaririe ni ti ya kawaida. Ti ya kawaida. Nipo ya kawaida ĩkoragwo ĩrorete ĩkĩflow na gũkũ nja. Okay. Rĩu ĩno nĩ ndonire nĩ ĩrageria nĩ teragucio na hau. Na thĩiniĩ. Koguo ngĩmenya rĩu haha hena ũgwati ngĩteng'era thibitarĩ. Marudi tena. Ndirikana ndĩna history and so ngona hana ta ndagĩtarĩ rĩu. Nĩ ũmenyire? Nĩmenyire signs na symptoms and signs. Ngĩteng'era thibitarĩ. No ndiaturaga. Ndiaturaga. Ndathire nĩguo ndatũmirwo kĩndũ gĩtagwo PET scan. PET scan ĩroraga mwĩrĩ wothe. Okay. Nĩguo PET scan yarutire atĩ ndĩna nĩathamĩra mwena ũyũ ũngĩ. Nĩathamĩra mwena ũyũ ũngĩ na nginya nĩrageria ĩna intention ya gũ spread. Okay. Ya rekenjerie Gĩkũyũ. Nĩrenda gũtamba. Tondũ nĩroneka node ĩmwe one node. Easy lymph nodes. Yes. Gaĩ ĩmwe nĩroneka ĩna cancer. Rĩu nĩ kwanjĩrĩria ngĩũria ndagĩtarĩ ningĩ njĩke atĩa. Tena nĩ nini. Makĩnjĩra rĩu kwanjĩrĩria kimo. Thĩna ũrĩa ũngĩ. Ĩno nĩ kimo second line. Sababu ile ingine ilikuwa isha happen. Ile ingine ni happenite first line. Nginya njuĩrĩ nĩ yamerete yarĩ very beautiful. Sasa ilikuwa isharudi. Yes, nimesharudi the very normal. Njuĩrĩ yakwa nĩ thaka mũno, smart na nĩ yacoka. Rĩu ningĩ nĩ werwo rĩu gũcoka kimo. Ngĩũria ndagĩtarĩ, ningĩ njuĩrĩ wagũ. Akĩnjĩra nĩ sabatagĩrĩtio hone. Njuĩrĩ no gwĩkĩrwo kũu. Nĩ kũmera. Njuĩrĩ nĩ kũmera. Na nikiuga no guo ngĩka kimo 3 tena. Yes. Na ciandwaragia uyu atũraga anjitago ona munyaka ndĩmũrugĩire ngima. Korwo mũndũ ndari ya ngima mwakĩigua nĩ mũbaruya. Ulikuwa unaweza kumbeba. Wewe nasema amekupikia ugali. Kodi amurugĩire ngima. Angeweza kukubeba. Ndio ndio la tũngĩeka. Ulikuwa unafanya kila kitu. Mimi nimefanya kila kitu. Ndarwaraga. Rĩu ndarĩkia kimo reke twĩke test. Ndarĩkia kimo rĩu ĩno rĩ. Rĩu nĩ ũmenye rĩu ĩno nyondo nĩrenda ningĩ gũtinia. Neno ĩngĩ ni flat. Koguo nira ndiũĩ ũrĩa rĩu. So let me ask, hata hiyo lazima ingekatwa? Yes. Si unasikia? Ina intention. Na lymph node ni ikiria. Ina intention ya go spread koguo no nginya rutwo yothe. Haya. Ni maru makiruta. Munyaka. Bahati. Ndagĩtarĩ ciumaga US na Canada. Ciokaga Kenya. Cionie madagĩtarĩ ma gũkũ Kenya. Mathomithie madagĩtarĩ ma Kenya. Ũrĩa nyondo ĩngĩrutwo na ĩcokio. Okay. Ndĩgũcokio yo ĩgũteo. No he nyama ikũrutwo. Parts zingine. Mwena ũngĩ. Cirehwo hau nyondo-inĩ. Yes. Na no irutwo nda, no irutwo mũgongo, no irutwo gũkũ. Anyway, ni ta reconstruction. Yes. Ndienda gũciaria na Gĩkũyũ. Okay. Nigetha andũ matikarigwo nĩ nyondo irĩkũ ndĩraria ũhoro wacio. Niĩ ndarutirwo mũgongo tondũ nyama cia mũgongo. Maugire ndĩna maguta maingĩ mũno nda. Na koguo maguta mau rĩ nĩmekũgiria hone na ihenya. Aungetolewa tumbo. Hena ũnoru wa nda. So waliamua kutoa mũgongo nĩguo kũhĩnja. Ndio uweze kupona haraka. Rĩu mũgongo rĩ no marutire mĩhuko.
Mihuko ni ici. Mihuko ĩrĩa nyitĩrĩire ta rĩu nyondo ciaku ici ngothi ĩno ya igũrũ rĩgithĩ tiyo mihuko ĩrĩa nyitĩrĩire kĩkũ thĩinĩ. Okay. Oh, okay. Okay. No marutire mihuko. Okay. Ngĩmoria atĩrĩrĩ na nĩ ngwendaga nyondo nene ĩ. Mihuko tũtũ mwekĩra rĩ githĩ tũtikuoneka ta tũrarĩ nomo. Unataka na reconstructiwa na uko na masharti. Niko na masharti. Uko na masharti. Ona madagitari mu make makire. Unasema wewe mimi tondũ maihũrĩte rumu teno. Ndameria niĩ ndirenda nene, ndirenda tu murenda kũnjikĩra. Ruta inje nĩyo ĩna nyama. Oria kũrĩ thiĩ. Sukamia watu wako chupo. Ĩni no makire ndagitari ũmwe rĩ arĩ mwega mũno. Akana ndikariganĩrwo nĩ ũcio. Agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ twaruta ndarĩ nĩ gũkũgĩa na complication. Okay. Ngĩmenya handũ ha complication. Ũrĩa tũgwĩka ĩ tũkũruta mũgongo tũthondeke. Okay. Arabu wikare mwaka ũmwe ũcikare mwaka ũmwe ũgacoka. Nĩ tũgagwĩka kĩndũ gĩtagwo liposuction. Aya. Yes. Okay. Rĩu niĩ last year yothe ndarĩ na tũmĩhuko tũtheri tũrĩa mekĩrire. Tweri umenye rĩu ĩno yarĩ na cancer makĩruta. So they know walieka vizuri. Walieka vizuri. Okay. Na nĩ ndahonire na ihenya Ngai anyendete mũno. Although it wasn't easy, it was so painful. Kada ĩno ũrona haha nĩkĩo ndĩramwĩra nĩ wega kũrugagĩra mũthuri ngima akarĩa akoma. Na ti nyamũ citararugira fece. Nĩ aheo ngima. Apewa chakula mzuri. Tondũ nona ũyũ hĩndĩ ĩyo ndauma thiĩtarĩ ndingĩahotire kwĩĩkĩra ũndũ. Of course umenye ndĩna gũkũ ũguo ndumo na gũkũ ndumo na drains na gũkũ mĩkebe ndakuaga mĩtũkũ lipo na najuanga healing lipo is very it's the healing part is the hardest. Ndio ngumu kabisa. Ndĩna gũkũ mĩtũkũ ĩngĩ mĩgorogoro ndamĩtaga mĩgorogoro. Ndĩna gorogoro na gũkũ na gorogoro na gũkũ. Koguo rĩ ndirahota nginya gũkĩra ndĩna ndumo mũgongo ĩgathĩtwo. So hata kuosha niko na mwosha. Na unajua hiyo time alikuwa anaenda job. Okay. Na umaga tene. Nĩ imagine njũkĩragia thaa 8 kukuosha. Ya usiku. Nigetha ume tondũ ndio uweze kutoka. Okay. Unajua sasa kwa hiyo process yote singeendelea kukaa kwa nyumba. Of course. Nikatafuta kibarua. Ngangana nikatafuta kibarua town. So ndio niweze kufika town kwa hiyo kazi. Mapema. Na nisimwache juu watu wanakuja kwa nyumba kumuona akiwa mchafu. Si afadhali nimwamshe mapema, nichemshe maji nimuoshe, arudi kulala akiwa msafi na mimi niende. Sasa hata watu wakikuja kumuona, so atampata akiwa mwiretu wakwa the girl ule watigagwo rĩu the first no mwiretu ule watigagwo wa wĩra. House girl. Okay, na gaikarĩte harĩa riko-inĩ tondũ ndaigĩirwo gĩtanda kĩrĩa ga thibitarĩ hau sitting room. Mwiretu ũcio andoraga akanjĩra atĩ he na umeng'ara. Hata akaja na sijawahiona mtu anaoshwa na bwana yake. Ni wewe wa kwanza. Ndatheraga nginya ndaigua ta despa. Penye ulikuwa namuosha. Tiko hunyererwo. Nĩgũkumuthwo. Nĩgũkumuthwo. Nginya gũkũ ndahanaga no gũra ũkua thuburia ũkerora nayo. Ndatheraga ũguo ndikĩrĩ njuĩrĩ. Ndirĩ na njuĩrĩ. Gacoka ngahakwo wega vaseline. Rĩu nĩ wanyona ona ũkĩnyumĩrĩra ũguo nĩ ũrona mũndũ ũyũ nĩ mũtheru. But the healing will happen after a month. Nĩguo rĩu ndahotire rĩu kũrũgama. So I can imagine. No rĩu nĩ imagine ndirarũgama no ndĩna wĩna nyondo. Tauga kwĩigua. Ulikuwa na vile nikaza can imagine kuona hiyo transformation yote. Huyu ni msichana ulijua akiwa 19 pretty much. Msichana mdogo. So amekuja transformation, add weight sababu ya dawa, amekatwa breast. Tena sasa amerudishwa zingine. And also mulifanya therapy at one point ama Mungu tu amewasaidia sababu I can imagine. Mimi I wasn't needing one because I had. But did you do therapy? Kidogo tu at home, lakini myself no. You've never ile hata ya kwenda kuongea na uli survive tu. Simi tu na survive and then I will take my phone naangalia kwa YouTube sometimes how to handle convalescent hivi caregiving naangalia tu. So ulikuwa unatafuta information. Natafuta tu saa ile kama niko na free time. Kabla wanipe chakula ama nikiwa job niko na free time naangalia najua this is what I need to do. This is how I need to conduct myself.
If I have something that is pressing I need to talk, I should not talk. Okay. I should frame it properly. Asione kama umechoka ama unakaa ni mzigo ama niko na maasira ama competition ya maneno. Sasa unakata hizo vitu mingi. Yes. Then unatulia, tunampatia environment mzuri. So you are very intentional. Sasa niko tu hapo. If she needs something, she needs me, I'm there. Kama anataka kuniuliza swali, nitajibu. Lakini mimi sitamsukumia maswali hata kama nataka. Unaona? So nanyamaza tu, namwangalia so that your process ya healing haikui triggered irudi nyuma. Apone psychologically, physically apone arudi kwa miguu yake. That is now. Joma sasa yetu imeenda. So saizi uko in terms of your medical journey uko wapi saizi? Sasa inafanya Zoladex. Dawa itago Zoladex. No, Juri, ni ahotire guthira fio aikusamba. Sijui juu pati gweka PET scan. Okay. Na dalikuo last week. Kwa ni thibitari? Yes. Okay. Ndero ndikiamba kuhironisha riu ni ndi haho gwetha pesa. Ni pesa ndirera cia guthi tondu PET scan ni 50. Nigetha riu PET the whole body nigetha menye uria how far. Okay. But ni ukoretwo kinyua dawa? Yes. Okay. O muthenya. Every day? Yes. Na every month. Okay. Na kukula vizuri? Na kukula vizuri. Ni washokire wira? No. Uwezi? Hata pesa sijapata bado. Sijarudi job. But health wise unajihisi aje compared to? Health wise ni de sawa. Tondu wa mbere no hote ni hota guthie town na ngahota kuhiwa ta andu aria angi. Okay. Niwe ndathia town ngaigua ta ndiragucio maguru. Na thutha. Okay. Ndirahota guthie, ndirahota ni direnda no hote. Utiga no hari tangiruta ni tondu wa guoko. Yes. Yes. Okay. Na kazi mrirudisha ama bado? Ni de juja tha ici. Haria hasuraga muthenya. Yes. Nyendagia thamaki hau. Yes. At least niwonaga pesa ya kila siku au kosi. Na Mr. uliweza kurudi? Mi bado. Mimi unajua nimefanya stores. Store keeping and logistics. Yes. I'm good at that. I can manage. So storekeeping mostly is in factories, hotels, supermarkets, yes, many places. Mahali ambapo kuna production industries. Yes. Everywhere. Hata huku kuna store. Kuna store huku kwa kamera. Okay. Yes, so I'm good at that. Right now I'm not anywhere. Kama kuna mtu akona kitu anaweza niitia. Hata I can manage very well. Hii safari imewafunza nini as a couple? Wewe lesson yako kubwa imekuwa gani? Watu tu ado maiguane. Tondu no oyo o muthenya ni adirikanagia that ni ahikirie nguciare intentional. Tondu o muthenya ni adirikanagia ndathie kumwira ngadire no ria ru thaici hana akanjira niguo wi muthaka. Sawa. Ni ukuhona. He was very affirming. Yes, ona thaige ndaigua ndi niwe wekaga ati na ririkane nona nyondo nyondo ni cikeno cia thuri ni wamenya uguo yo kama thama waini ugatoa icio kenya bendikie nyondo ri ni cikeno cia thuri ha ni uramenya we wathie gute cieri na iria ciekirirwo ciari tumihuko tuthiururi last year ona riu icia ndirekirirwo ri marathi ngicoka guthii gwikwo tumithia gwikirwo tumithia yes the nipples ri walieka iyo na andu manjuragia ati urathi gwikirwo ciangi na gutiri ndureka ngamwera cia kuongithia muthuri tondu athuri ni mo batiokaga ma aya tukohorie mathamati ma family tumenyerere wiroreri. But let me ask in terms of ira operate ta oria ira yarutirwo. It's the same. Ni mahotire gwikira everything back together. Are you happy? Yes, I am. Your marriage is happy? Yes. At least ndayageire kindu amana sio ulikuwa unasema urenda nene nona ndayageire kindu at least uraisi ko de flat ri ni angiona gona ki otiri. Okay. So watu wasikizane andu maiguane na mundu ende mundu wake. What's your biggest lesson? My biggest lesson from what we've gone through is to accept. Itikia where you are and then start from where you are. Because
unaona kama hatungekubali where we were, hatungekuwa tumefika hapa. And we've seen and we've witnessed many people living, separating. because anajaribu kuimagine hii nitaweza, anashtuka hii nitaweza ama nitafanya, anapotea, anazima simu. But the most important thing, mshikane, watu washikane, na wajua hakuna ugonjwa ya mtu, it is the devil who brings it about. But we are here to fight, na God being on your side anakupea hiyo nguvu. Okay, for Wairimu's case, kesi yake unajua Mungu alimpa favor sana ya kukula. Alikuwa anaweza kukula? Amekula vizuri. As much as yes. Immunity yako ili hajaipoteza appetite. Oh, that's nice. Yes, many people wanapotezanga mpaka appetite. Wakitoka hizo kemo hawawezangi kukula. That's good. So immunity ilikuwa strong. Very strong. Number 2, maybe without taking more time, ni watu wajielewe. Usisikie kitu kwa mwili unyamaze nayo. Especially sisi wanaume huwa tunanyamaza sana. Then tunajikuta it's too late. Ni afadhali kutembelea daktari, hata kama unaogopa mama asijue ama mtu asijue, jipeleke peke yako. Wewe enda. Ama mama ajipeleke peke yake, then akuja alete hiyo breaking news nyumbani. Ikiwa this is what I've found out. Kitu kama hiyo, mtu asinyamaze. Yes. Tumeshukuru sana Wairimu. Rwimbo niwekete YouTube? Yes. Vita vyangu Ruth Wairimu. Tiga alaga todo tagate. Tikurega todo. Toinira yefuko kimwe kana chorus. Chorus. Kengine kifungo kia mbere. Kengine kifungo kia mbere. Watu walizoea matendo yako kwa kutembea juu ya maji, kuvuma kwa ukali wa upepo na kujibu kwa moto. Japo wanaona kama ni kawaida, ukutani mkono ukaonekana, ukaandika mene mene tekele. Mapepo yakatoweka, Misiri ye mene mene tekele. Na ipangingi yangera na kuachia, ewe vita vyangu. Ewe vita vyangu unipiganie. Ewe vita vyangu. Ewe vita vyangu. Ewe mtetezi. Ewe vita vyangu. Ewe vita vyangu ulishinda wa Maleki. Radio. Umeshoot video? Yes, go YouTube. Ruth Wairimu, please. Subscribe. Na of course tutaipeana ndio tuchezangi muziki, siwezi kataa. Yes, I know. Ingekuwa Friday, tungeimba na tufanye vitu zote, lakini pia najua kuna shows ambazo zetu zinacheza muziki na itachezwa. Tutakataa kupata, naweza kupata na njia gani? Unaweza kwa simu. Tupatie namba tukujie samaki. Yes, kwa kamera namba 2. 0727 Yes. 681 005. Yes. Okay. 0727 681 005. Yes. Tumeshukuru tena sana. Tunasemanga safari ni ya ndio Mungu apate sifa. Sababu sisi sio tujiliumba. Unaweza pia mimi wapatia namba yako pia kwa kamera namba 3, mtu anataka kuongelesha. Yes. Mimi nawakumbusha majina, naitwa Joseph. Na namba yangu ya simu ni 0722 356 270. That's my number. All right. Haizimangi. Inakuanga on kila time. Kupitia job. All right. Tumeshukuru sana na asante sana, na Mungu azidi kuwatendea mema, kuwabariki na kuwa hii ndio mwanzo. Hiyo ilikuwa inaitangwa ni bump tu kidogo kwa life. Kwa tu kitu kadogo. Siku kidogo tu na mshavuka. Sasa ni kwenda kabisa. Asante. All right. Mweri wa Kameme TV tukinya hau ni ndu wa mathama itinono wakigwa. Thabari no maundu ni gutirithania hindi ya mawega na hindi ya mauru. Please, I usually say na droni hado when you're settling down with someone, at least settle down na mtu. Someone who is kind. Mtu ambaye atakuangalia na kindness niki omodo, yani akue tu mwema kwako kwenda mawega kana gutari, because kindness is very 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 important. Tukinye hau no gomanyithie cigie Zahara Real Estate ngetha tuko tugigira iwikere kariu ringi aria mari na offer ya mugunda prime kuria Kithioko thini wa Zuri Gardens ni phase 3 na thogora wa 180,000 na ni mita igana rimwe kuma Ramini na kurigania na shopping center kundu kwega muno wa gwaka kana gwa kurima, na mena broti ngikura mena wa Malaka Ngundo Road 50 by 100 na wagura cash na ugure
cash ciothe 595,000 Kenyan shillings kana ombe ũrĩhe ngiri igana rĩmwe icio ingĩ gũtigara ũrĩhe gwa kahinda ka mĩeri 6 na no mũiguithanirie nĩ ũndũ ũhoro makĩria na kũ book site visit mahũrĩre thimũ kũgerera 0716664455 0716664455 na wabici kũrĩa mwena wa Greensport Towers gorofa ya mũgwanja office number F7 Zahara Real Estate turi ehokeku twabe tuikirie tugicokereria twarie ni amethini wa sako yaku ni twatario ni mundu gwitwa Irimu na muthuri wake Joseph ni mari na arata ni mari na family ni mari na andu mamanyitiriire muno but I can imagine thini wa miture itu especially as a couple ni ukoragwo na andu in our circle maratwariria matwiraga ati and why does it even matter gukorwo na andu maguthirukirie na andu maratwarana nawe thabari no ya muturire twacokereria ndukae kunyeganyora mutambo. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily.